Glumica Mirjam. Svi u pozorištu zvali su je Mala. Zbog njenih sitnih očiju, one đačke pokornosti prema upravniku i svima redom iz uprave, zbog umiljavanja prvakinjama koje su je pomazivale po obrazu kad bi ih ona obasula svojim oduševljenim i laskavim komplimentima posle njihovih velikih rola. A i ona isto tako snevala da postane prvakinja. I kao svako koji jednom stupi na scenu, verovala je u svoj talenat, čudila se što oni iz uprave to već ne osete i neprestano očekivala neku veću rolu. A bila je toliko uposlena na sceni kao retko koja glumica, samo se nije videla. Nije se izdvajala iz gomile dramskih hora kao statistkinja, čas u seljačkom odelu, čas u varoškom, staromodnim toaletama, kostimima. Nekad i kao dečak, oba pola je ona igrala, ne ljuteći se, samo da je tu na bini, pred njihovim očima, da ne sedi kod kuće, jer je to jedini način da je ne zaborave. Imala je u svom repertoaru čitavu seriju paževa, onih slatkih u belim čarapama, sa naklobušenim pantalonicama od atlasa svih boja, jednostavnih ili šarenih na pruge, sa frizurom paža i onim lepim bereom. Tu je mogla još i da se vidi, stojeći kraj nekih stepenica ili prateći vladanje sa dugim skutom kraljičinim preko ruke, oprezna pri hodu, da ne nagazi taj skut i vrlo graciozna sa svojim dubokim naklonom. Ali to su sve bile neme uloge. Ona je htjela reči, da ih izgovara na bini, da uči kod kuće, da je i njoj došaptava sufler. Ali kakav sufler? Njoj on ne bi ni bio potreban. On je u toj svojoj kućici samo za starije, koji ga ponekad tako popreko pogledaju ili mu dobace, što publika ne čuje, govori glasnije, i ne mogu dalje da se udalje od te suflernice kao da ih privlači magnet, isto kao što palica dirigenta magnetski privlači pevača. Zato je uvek bila tu, po hodnicima iza kulisa, gledala svaku generalnu probu, prisustvovala mnogim probama, učeći se, slušajući one starije, uvek sa jednom istom bolnom željom da dobije rolu. I dobila je. Sobarica u jednom salonskom komodu. Imala je nekoliko puta da se pojavi na sceni, da namešta cveće u vaze, čak jednom sasvim sama na sceni, da izgovara nekoliko reči, 1/10, ne više, ali to je već bila uloga, živa, zasebna. U njoj se ona govori, njena reč će se prvi put čuti na bini. Rolu su je dali u pozorištu. Nisu je slali kući po momku kako dobijaju oni najveći glumci kojima čine takvu čast, a oni se posle još ljute, dojure sa ulogom u kancelariju uprave te raspravljaju ljutnje, ovo nije za mene, i svu rečitost moraju da upotrebe oni u upravi da im dokazuju kako to baš njima leži i nikom drugom. Ali badava, glumac neće pa neće dok ne prekipi u upravi, pa podvikne i posle ih vidite na bini, uče, ali uvek namršteni. A ona se nikad ne bi setila da vrati rolu. Neka joj daju što god hoće. Sve bi ona mogla da igra. Ona prosto osjeća svoj talenat, on kipti, umela bi i da plače i da se smeje i da igra. Ali eto, oni u upravi prave se da to ne znaju. A ona, ta Mala, koliko je čekala dok je dobila tu prvu ulogu sobarice. Odmah je pročitala tu u hodniku, pojurila kući sva srećna, usput je opet otvorila i čitala i činilo je se da ceo svet zna da ona i tabak hartije u onim plavim koricama rola Male. I dok je došla do kuće, ona je već znala napamet. U svojoj sobici negdje u dvorištu pred malim ogledalom učila je svoju ulogu. Puno je tu bilo kirajđija i to njenih vrata bila jedna gospođa koja je imala studenta samca. To je bio jako lep dečko, publika sa galerije. I njen jedini kritičar koji je gledao, zapažao one gomili, a posle je sačekivao pred pozorištem da bi je dopratio do kuće, a kad već zajedno sede, raspravljali bi u komodu o igri glumaca, a on nikad nije zaboravio da je udeli kompliment za paža ili statistkinju što je pričinjavalo toliko radosti. Njemu se uvek ispovedala, iznosila mu sve svoje pozorišne jade, a ona ih je već toliko imala. Jer ima li većeg jada za glumicu nego kad ne dobije ulogu? I sad je jedva čekala da on dođe, da pogleda kroz prozor, da mu se pohvali, i kad ga je videla, istrčala je.
Gospodine, imam nešto da vam kažem. Dobila sam rolu. Je li istina? Obradovao se student. Baš se radujem. A šta igrate? Nije Bog zna šta. Sobarica u jednom sobarskom komadu. Ali da znate kako ću ja nju da odigram? Već se u njoj treperili glumački nervi, sva je bila uzbuđena, pročitala mu to pred vratima, druge su komšinice čule, sve izašle, sve se zainteresovale i odmah je celo dvorište znalo, glumica dobila ulogu. Svi imate da dođete u pozorište da me vidite, govorila je baš kao ne njene glumice, velike pred premijeru, koje pozivaju, dođite, imam izvanrednu rolu. Teško vama ako ne dođete, neću vas ni pogledati. I celo dvorište se spremilo da dođe da vidi malu, sa druge i treće galerije da joj pljeskaju, da posle ima i ono od koga da čuje kako je izgledalo. Došao je dan premijere. Nekakva trema obuzela je nju. Treba malo da se odmori za premijeru kao što rade velike glumice, ali ona ne može ni da trene. Zatvorila je oči i vidi sebe, crna haljina, bela kecelja, bela kapa. Baš je slatka, govori za sebe. Nije joj niko udelio nikakav kompliment jer je to za njih tako beznačajna uloga, oni ne znaju koliko je uzbuđenje u njenom malom srcu. Njena garderoba je već bila u pozorištu i ona se brzo obukla. Sad čeka svoje zvonce, no ne može da ga sačeka, već je iza kulisa i tu je za vreme cele predstave. Nije joj potreban ni scenarista da joj kaže nešto, jer ona ulete na pozornicu sa velikim buketima. Srce joj lupa. Ide od jedne vaze do druge i osjeća noge, osjeća hod, kao da nisu njene noge. Ne ume da korača, neki šrafovi. I jedva popustiše ti šrafovi, ona otvori usta, izgovori 4 reči. Prve reči na sceni, koje se izgubiš u sali preko onih glava sa poluotvorenim ustima, kao one pozorišne maske, i prvi put publika čuda ta mala ume da govori na sceni. Posle druga, treća, 4. scena, ona dokotrljava, onaj stočić bife ide preko bine, njen je stas tako vitak, njene nožice tako lepe, publika mora nju da gleda. Možda će se nekom i dopasti, ako niko drugi, gore je njen student. Tu je celo njeno dvorište, njena prva klasa. Iza kulisa komešanje. Dolaze svi iz uprave, ulaze u garderobu prvakinje, čestitaju joj. Njoj niko ne čestita, samo njene drugarice, isto tako statistkinje iz dramskog hora, kažu joj možda i sa malo zavisti da je ona već dobila ulogu. Znaš kako si dobro odigrala. Predstava se završila, a ona izlazi žurno sa njenim šminkasom, pred pozorištem je sve pusto, sijalice ugašene, zgrada zaključana. Ispod onog pozorišnog trema izađe student, priđe joj i reče: čestitam vam, tako ste bili slatki. I pružio je 2 crvena karanfila. Kako ste vi pažljivi, veliko hvala. Uzbuđena je zbog te pažnje, tako male, ali koja mnogo znači za nju. Prva rola i prvo cveće. Ona ga meće u naručje preko leve ruke, kao što prvakinje nose svoje ogromne bukete, saže se, pomirisa, žurno ide pokraj studenta i sve je lepo za nju u tom trenutku, sve uzvišeno, ovo cveće, ovaj simpatični siromašni student koji je zakinuo od večere da bi njoj kupio cveće, makar 2 cvetića, ali za nju mnogo značajniji nego veliki buket junakinje. Ona priča nervozno sa onom premijernom nervozom, kad svaki glumac osjeća potrebu da s nekim razgovara, da mu dele komplimente, traži društvo i teško mu je samoći jer je tek sada za njega važna publika. I mala okreće razgovor na njenu ulogu, podsjeća se svakog gesta, svake reči, a student, razumejući njenu uzrujenost, laska joj i to tako godi srcu male glumice. Dvorište je mračno sa onim odlukom na sredini, rđavo kaldrmisano. Ona se spotaknu, on je uhvati ispod ruke, doprati do njenih vrata. Ona skide rukavicu, pruži mu ručicu, koju on poljubi i držaše ju svojoj kao da ne misli da je pusti. Ona poče da je izlači lagano, ali on je zadrža i steže vrhove prstiju, ne puštajući je. Sladak trenutak ćutanja i zabune, ona podiže prema njemu svoje oči, on vide ta 2 tamna kruga u noći
i lagano spuštajući svoju glavu prema njenom licu koje se nije odmicalo. Već sve manje i manje odstojanje i topao dah se spojiše u prvi poljubac. To je bilo divno veče. Prva rola, prvo cveće i prvi poljubac na početku glumačke karijere. Sad Mala dobija uloge. Uvek po 10 reči, više ili manje, sobarice najčešće, a jednog dana dadoše joj da igra pravu damu u salonu. Opet je tako imala da izgovori 10 reči, imala je da se pojavi u večernjoj toaleti sa dekolteom. To su bili sasvim drugi gestovi, finija dikcija, njoj je trebalo da ljube ruku, gospođa, a uz to još jedan tango. Sad je bila druga nervoza. Toaleta, večernja. Dali su joj 200 dinara, a šta može da se kupi za 200? Jadna Mala trči po trgovinama, traži najjeftiniju svilu. Sama će ona to da šije kod jedne krojačice u njenom dvorištu, koja će besplatno da joj pomogne, a ona će joj dati neku kartu za pozorište i kazaće da je njena rođaka. Student je opet bio na galeriji. On je još ranije video toaletu. Ona mu je pokazala gotovu pre nego što će da je spakuje u svoje koferče i sama je odnese u pozorište. Valjda će njoj da šalju garderobere da joj donesu toaletu. Imaće ona još dugo da nosi sama to koferče. Bila je vrlo lepo u toj svojoj jeftinoj haljinici da je čak reditelj pohvalio. Imate ukusa, lepo izgledate. Kako se samo ona ogledala pred velikim ogledalom u garderobi. Pa joj je pomagala i garderoberka da se obuče, ali uvek u onoj garderobi gde se kao u nekom košnici gde se mešaju čarape i cipele, sve se ispretura, čitav dar mar od haljina njihovih. To je bila prva predstava gde ju je kritičar spomenuo. Ne da je o njoj pisao, već samo spomenuo njeno ime uz onih nekoliko drugih sa komplimentom. Bili su dobri, taj i taj. I tu je i ona spomenuta pored njih. Ali koliko sreće za nju. Ostavila je te novine jer ih je doneo student sav srećan. Opa, vas već hvale. Onda su došli drugi uspesi. Išla je ulicom, prošle su gimnazijalke, jedna je pogleda i reče onim drugim. Jel te da je bila slatka u onom komadu? Do pozorišta ona je neprekidno slušala te reči. Učinilo je se da su je i neki muškarci naročito pogledali. Jedan joj dobaci kompliment i ona je verovala da je sigurno gleda u pozorištu. Tako su se nizale epizodne role, svaka je donosila ponešto novo i uvek sekiracije sa toaletama koje bi već počele da se cepaju na 4. predstavi i pred svaku predstavu morale da ih krpi. S tugom je gledala prvakinje njihove toalete. Jedna se hvalila. 12.000 me koštaju haljine za ovaj komad. Jest, ali kakve su to bile haljine? One su značile 1/3 njenog uspeha. I glumica je morala da ima toalete. A kako i za koje pare ona da kupi? Pa da je samo haljina, nego i cipele, čarape, rukavice. Puno sitnica, tašna, cvet, sve to dopunjava igru kao i ona grlica oko vrata. Jadala se svom studentu, a on je uzdahnuo. Što nisam bogat? Ja bih vam sve kupio. Kako vi da mi kupite? Pa to bi trebalo pozorište da mi kupi. Ali u duši ona je zavidela onim glumicama koji imaju svoje prijatelje ili muževe, pa im oni dodaju za toaletu. Kad bih se i ja udala, ali za koga? Za studenta? Bili bismo siromašni. On je tako mio, tako lep, ona bi baš voljela da bude njegova žena. A posle, da li bi bila glumica? Da li bi on dopustio? A kako je slatko na onoj bini, koliko radosti pružaju aplauzi. Da li će ona dočekati taj dan da onaj aplauz bude samo njen, da je donese velike korpe cveća, da je izazivaju, da je se klanja. I ona bi opet kroz onaj pljesak čula najjači od svih pljesak njenog studenta. U njoj je bilo puno kombinacija. Borbe između ljubavi i scene, puno sitnih bolova koji prate život glumice od početka. I uvek jedno isto. Samo da dobijem veliku rolu. Pa zašto je ne daju? Ona tako lepo uči, ona se probi nauči uloge svih glumica samo slušajući ih. Ona ne bi nikad dopustila reditelju da je kaže kao na junakinji, molim vas naučite vašu rolu. Još je moli i ona tako jetko odgovara, dobre, naučit ću. Pa ona druga neće da glumi, samo markira, samo govori tekst, jer neće da zamara grlo.
čuva se za premijeru, a reditelj ne sme ništa da joj kaže. Zato se na njima malima iskale, izgrde ih, muštre ih kao osnovčiće. Čak i grdi garderoberki, scenaristi, svi. A one su sve tako dobre, poslušne, umiljate. Bile bi u stanju svima u upravi da naprave naklon i poljube ruku. I oni nikada im daju veliku ulogu, nego samo tako. Pa ipak desi se neko čudo da i one male dobiju glavnu ulogu. Tako i mala nekim čudom dobila glavnu ulogu. Igrala je epizodnu ulogu u jednom komadu i dok je slušala junakinju neprestano je uzdisala. Zašto meni ne daju da igram tu junakinju? Pred onim svojim malim ogledalom ponavljala je glavnu ulogu, preslišavala se i pred studentom uveravala ga da bi bolje odigrala od one prvakinje. I baš pred premijeru razboli se prvakinja. Šta sada rade? Predstava rasprodata, kako da se odlaže. Upravnik, reditelj, direktor drame, svi ljuti, generalna proba ne može da se održi. Otkud baš sad da se razboli? U tim okolnostima mala izađe smelo pred upravnika i reče: ja znam celu njenu rolu napamet, dajte meni da igram. Upravnik se zaprepasti. Gledaj ovu malu kako je drska. Ali ona navaljuje. Evo, da probam neke scene, slušajte, ako ne valja, vi ne morate da mi date. I drsko i smelo mala poče da igra, unaokolo svi gledaju, pogledaše se i upravnik i reditelj, slegnuše ramenima, došapnuše jedan drugom, izgleda da će biti dobra. I mala na juriš dobije ulogu. To je bio njen trijumf. Veče za kojim čezne svaka glumica. Njoj je upućeni aplauzi, nju izazivaju, klanjanje, galerija se uskomešala. A kad se završi komad i odjeknu posljednji aplauz, scenarista priđe i dade joj pred publikom buket. To je bio buket od cveća sa pijace napravljen kod kuće sa skromnim cvetićima, ali svaki onaj cvet kao da je kroz miris ispovedao iskrenu ljubav siromašnog studenta. Ona je već izgubila glavu od sreće. Svi joj čestitaju za kulisa, svi su prosto zaprepašćeni njenom igrom, ona prima ta čestitanja u garderobi i to ne u one gde su bile kao u košnice, već u drugoj, lepšoj, gde je samo nekoliko njih i ona sama pred svojim ogledalom. Dolazi iz uprave, prilazi joj upravnik, čestita, a šta to znači za glumca? Svi oni očekuju taj stisak njegove ruke, one reči, dobro, vrlo dobro, odlično. Jer on ne daje tako lako komplimente, njemu nije potrebno da zavarava glumce pohvalama. A sad hvali malu, sasvim iskreno i vrlo zadovoljan. A pred pozorištem je opet sačekao njen student, sav u groznici kao i ona, pun treme, organizator klike, lud i on od oduševljenja, jer ta velika glumica, tu je njegova ljubav, samo njegova mala. A sutradan kritike, pohvale, veličanja, čitavi stupci o njoj. Pa kad kritika odjeknu u publici, svi navališe u pozorište da uživaju, da aplaudiraju. I za jednu noć, čudom nekim, mala ostvari svoj san i postade pozorišna prvakinja. Sada više nema prepreke za njenu karijeru, ima samo jedna, njeno siromaštvo. Dobila je veću platu, našla je lepši stan i to je bila prva tuga studentu kad su se rastajali u onom dvorištu. On je uvek dočekivao, uvek dopraćao do kuće, uvek bio njena ljubav. Mala nije više prolazila kroz život nezapažena, sa svih strana na ulici, u društvu, obasipana je komplimentima i ona je počela zbog toga da pati. Biti tako slavljena, a nemati ljudski ni toalete, ni cipele, uvek teškoće oko haljina za scenu, zaduživanje kod trgovaca, cvokotanje zimi u onom tankom zimskom kaputu. Sve to bilo je u disharmoniji sa njenom slavom. A ona je rasla. Dobijala je već laskava pismo od obožavalaca, bukete ogromne da ih je jedva držalo naručju i one velike korpe koje su je dosezale do ramena. A na njenoj strani krpljene toalete, pocepane cipele, jeftinu svilu, prepravljene šeširiće. I tad se pojavi on. Bogataš, antipatičan, ali bogat. I to u trenutku kad je ona lupala glavu kako da sa ovom sumom novca sašije toaletu za novi komad. Jer tu je trebalo imati i penjoar, i pidžamu, raskošnu toaletu, 2-3 večernje. Baš toliko toga. I mala upada u duševnu borbu. Na jednoj strani on, njen skromni student, sa svojom toplom, velikom ljubavi,
Na drugoj taj bogataš koji je darežljivo otvarao svoj budželar i pružao joj novac za toalete od kojih je zavisila trećina njenog uspeha i njena karijera. To je bila borba između pozornice i ljubavi. Borba koju preživljava svaka glumica, a pozornica je uvek jača. Sada je grmela sala od aplauza. Nikada Mala nije doživjela toliki trijumf. Ona je sva blistala u raskoši svojih toaleta. Dame iz loža s divljenjem su posmatrale kroz korijet njene ogrtače, pidžame, skupocene večernje toalete. Ona je bila na pozornici kao princeza, opijena svojom lepotom i uspehom. A na galeriji je stajao student. Njegove ruke su bile naslonjene na gvozdenu ogradu i dok su drugi pljeskali, on je grčio prste, stezao onu gvozdenu polugu, bilo mu je na duši ledeno, kao da je gvožđe bilo hladno. Otkud joj ove toalete? To je skupo. Sve je pogađao, sve je naslućivao. Kad su se ugasile sve sijalice, posljednja izađe Mala. Išla je brzo u skupocenom mantilu, dođe do ćoška i zastade. Iz jednog auta izađe brzo jedan elegantni gospodin, on joj pritrča, uhvatio je za ruku, pomože da se popne u auto. I baš kad je hteo da kretne, izađe iz jedne senke student i stade na ivicu trotoara, baš ispred auta. Mala ga ugleda, klimnu mu glavom, zagnjuri glavu brzo u jastuk i auto odjuri. Bednica, šaputao je student stegnutih pesnica i zgrčana srca od bola. U autu gospodin se naže, uhvatio je ručicu, poljubi i prošaputa. Bili ste sjajni. Mala ne odgovori ništa. Zagleda se u svoj veliki buket od karanfila i seti se onih prvih karanfila. Onda zagnjuri glavu u cvetove, kao da hoće da ih pomiriše i ostade dugo nad tim buketom da bi sakrila suze koje su oplakivale iskrenu i toplu ljubav njenog studenta koju je morala žrtvovati zbog svoje karijere.